الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palangwan agam Islam, yari ni sab kita ni biyaon ha programa sin kita niyo rendi ha station sin daw Islam muin magpangadji sin tu usulan atau al-usul thalatha. Menasin agi usun na tu in kitab ini biidhnillahi azza wa jalla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المسألة الأولى كتاب سنوصول الثلاثة نكواتنا nalilitana in Bismillahirrahmanirrahim mayta ima kaulaman sila magtagna apanagnan sin kitab nila sin Bismillahirrahmanirrahim astana nabissara iban nalilay ha pangadyan 5 bay damikyan ay masailul 4 na kawatana biyaon na amin dalil mga masala na sabutiat to. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن آيات ini mga katautay muran agam Islam malaggo impa iddaniya. Beta an kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dunhaini sarta sima pa sin Allah subhanahu wa ta'ala dendiha surah ini dong sin Allah ta'ala parman niya mahamulya Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Hindi inisima pa in Allah subhanahu wa ta'ala al-asr. Amunin ang waqt. Amunin waktu simanu siya. In Allah subhanahu wa ta'ala bang tadungdungan ng kalam niya mahamulya mataodin ka ayat-ayatan manunjuki simbunal tuodin Allah ta'ala magsapa siya pa mga makhluk pa panjari niya. Wala yus'alu an illati fi'lihi subhana jalla jalalu. Di na yato maghajatin subay siya subuhon, may takaw ya Allah si mapabiyay ni. Sabab, qala Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Na Allah subhanahu wa ta'ala, di mo na siya manjiri asubuhon, may ta siya naghinang biyay ni. Sa kita niyo yung pangasubuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sima pa in Allah Ta'ala, wad duha, wal layl, wal fajr. Sibu na yato katan, in maksud niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, sima pa asar in al-asr din di ini amunin waktu sin manusia amunin kawi sin manusia manunjuki in waktu iban sin kawi sin manusia amunin mahalga sabab in napas sin manusia amunin umul niya wal asri innal insana la fi khusr bunay tuodin katan manusia long sin mga ulama din di ay nilalang kuming katan manusia long sin kalugian. In alif iban silam long sin mga ulama din doon yun ding hama alfadul umum. Nakampong niya katan iwan nalangkum. In katan manusia long sin kalugian. Sa gawaan mustathna minhu. Ang mga manusia
wayroon sila na lamod ang kalugian ni mga katautay manghuran. Karena bang tadungdungan marayaw in waktu, bang yusal sin manu siya, pahikamumpaat kaniya, siya na nagparuntungan, dunya akhirat. Hanggang kiyabayta sin Nabi alayhi salatu wassalam, akaibanan hadith, long sin Nabi alayhi salatu wassalam, kullun nasi yaqudu, pabai'u nafsahu, pamu'tiquha o mubiquha. Ini kaya patarang sin Nabi alayhi salatu wassalam, tiap-tiap manu siya magkatukari, ini ang mga manusia diagang nila yung ginhawaran nila karena magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang nila yung kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang mga manusia haadlaw-adlaw kawi nila. Ini nagbinsa na simbaran nila. Sila hindi mga naghinang tikduhanan ni kasiksa kanila sin Allah ta'ala haadlaw kiamat. Na manunjuki mga palanguan agama Islam in waktu nakalando to din halga niya. Suway di na to usibaan. Hawayroon na mo na hawayroon puspaid da niya. Ang kamatauran manu siya zaman na to ini, labi awla na pa mga kamanghuran, kaanakan, bang bukon madyaga yung kamahasan nila, dugaing na yung mga katudyoan sin waktu sin mga kaanakan biya. Yaon da mga amoy game na sadya mag-computer, ha mga game sa internet kapiyaon, na ako na kundi na magkauning kaibanan. Way pagduwaro ang mga umat Islam, habiay, ni nalupasing kawoy sing kaanakan niyo. In mapatutyat to, so ay biyaksahon, biato ning kaanakan, usalon in waktu yaon, hasupaya siya magmumpaat, amin mausal niya, hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naampay ng Allah subhanahu wa ta'ala, asal biyutangan niya na inumul sin manu siya, ibang pilain biya mga hawa niya, bang pila tahon, asal tiutat na to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naingkatan manu siya biya, unalaw singgumi, sa kahaba waktu, halang kalugian sila. Allah ta'ala nagbaytayat to. Sa kawalong sin Allah ta'ala, parman niya, illa alladhina amanu, in illa, harful istithna. Malingkan. Mustathna minhu wa min wayrun nakalamu na winisifat nila. Ikaisa niya, illa alladhina amanu. In iman, makawa na to radito ha hadith in Jibril at-tawil. Lila yun natura bi'idnillahi azza wa jalla. Narindin illa alladhina amanu, amin mga sila na mamaratsaya, nagparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin mga ulama mana nafsir, apabila in ayat, nag-agad, in iman, iman sin amalus salih, doon yaw lang niya tafsiron ta in iman, amalul qulub, amin suko sin atay, amin nag-iman, iman sin pangatayan nila, piaratsaya nila, in Allah subhanahu wa ta'ala, piaratsaya nila in uno-uno na beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjuki pag-iman, wa amilus salihat, sarta, nag-amal ibadat sila, amin amalus salihat, amin na hinang amal ibadat, mara nila luto padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamot na rin din pagtuntut ilmu, lamot na rin din pagdakwa, lamot na rin din pagsabar, amoy na inang amalus salihat, lamod din pagtuntut ilmu, in pagdakwa, iman sin pagsabar, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabri. Na in ayat yung mga katautay mahuhuran, manunjuki, mamarahin na dalil ang mga manusia, sin hasupaya hatta yata'allamu, wa ya'malu, wa yad'u, wa yasbiru. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إن مقصود سنبسرس رحمه الله تعالى إمام شافعي عن محمد ابن إدريس الشافعي أميني كاتو إمام كلاهن سن كتاني وكتان أمين بيبك بركات سن الله سبحانه وتعالى المؤنلة عن محمد ابن إدريس الشافعي laong niya rin diha ayatin niya panabsir niya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah lakafathum. Immaksud simbisara niya ay anna hadhihi surah wahdaha takfi hujjatan atau takfi liiqamati alhujja ala alkhalq liyata'allamu wa ya'malu wa yad'u wa yasbiru.
mamarahin na mga manusia, in ayat ini dalil, hasupaya sila mangadji, hasupaya sila mag-ammal ibadat, hasupaya sila magdakwah, hasupaya sila magsabar. Beddiin na maray, bangbangkilon pa, kato taniwing kaayat-ayat alalam sin Quran. Minsan in suratul Asr yaon bang tadungdungan marayong mga umat Islam, mamarahin na kato dalil, hasupaya kita makapangadji, makapag-ammal ibadat, makapagdakwa, iban sin makapagsabar. Naam. يقول البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. أون نسبت كتابني أمون صحيح البخاري باب pengajian yaon long na العلم قبل القول والعمل. Hadi pa kau makabisara, hadi pa kau makahinang, suway na kau mangaji muna. Sabab ini بيتان kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. يقول تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل لأن الذي يعمل بلا علم ففيه شبه بالنصارى. سبب انتاو mag-amal ibadat na sadya, mag-qaul na sadya, hapag agama, di siya mangadji na yung kakahinang niya, umbes yung kakahinang si mga Nasraniya. Ang bay Nasraniya, asal syuknan sin Allah Ta'ala, yung sila laong. Ghairil maghdubi alayhim walad dhalin. Qala alayhi salatu wassalam, ang dhalin ng Nasara. In mga sila na laong, amin wairong panghati nila, magpuspos na sadya mag-ibadat, di sila manghati sin pag-agama nila, amin agama bang sila mag-amal ibadat, pachamba sadya, na yung kakahinang nila yaon, simingod papakahinang si mga sila Yahudi. Sabab damikyan niya, in magdaway sa ti mga G, mataodin mo darat mahinang na dising karayawan mahinang niya. Amuyat to hindi nga mga dalil, siya butin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pag-uwos amin na kaon na to biyaon, al-masailu thalatha. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Bakasta na lilay na kauna, panagnan sin na bisara na to ha kitab. In pangadjian sin kitab al-usul al-thalatha. In kaupuan niya 5 pangadjian hinalawm niya. Nasabot na rin panagnan ang masailul arba. Inikarwa mo ini al-masailu thalatha amin hukuman tuyaon. Sarta in muallif rahimahullah nakatunya piyangayuan dua in katan makabasa sin kitab niya. Iwan si mga sing kitab niya. Apa nagnalong na i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna. Ini karwa mo ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima. Ini katuub. Amun i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Nakatuon niya piya ngayon dua. Ingkatan makabasa sing kitab niya. Imbiya mga sing kitab niya. Na nagampong atawa na nakadawhat siya dua
deng ha guru yaon rahimahullahu ta'ala. Nabiyaw na ikaruan na kita pangadjian halom sin kitab. Amunain al-masailu thalath. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allum amin hadhihi thalath masail wal amalu bihim. Laum ya ingat kau kiaulungan kau sinallahu ta'ala bang man kau tiaupikan sinallahu ta'ala tiunyukan paran mabuntul yang punin pardusahan mo. Wajib hatiap-tiap muslim usog babae mangadji sintu mas'alaini tu hukuman ini. Wal amalu bihinna iban wajib nila bugbugan in paghati magmaingat hato mas'alaini mga umat Islam hinukuman niya fardu ain. Al-ula anna Allah khalaqana ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إن kahupuan sin mas'alatul ula ini, in kahupuan sin pangadjian namin hukuman panagnaan ini, manunjuki pa tauhid ar-rububiyah iban sin tauhid al-asma wa sifat. Ang iting kahupuan niya. Mana anta anna Allah khalaqana huwal khaliq manunjuki pa tauhid ar-rububiyah. Bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala sin nagpapanjari kato taniyo. Sin nagpapanjari ha mga manusia na kauna rin kato taniyo. Sin nagpapanjari sin katumbu-tumbuhan, sin kaista-istaan, sin kahayup-hayupan, iban na sin sabarang papanjari hababaw sin gumi, himan na taas langit. Anna Allah khalaqana huwal khaliq wa razaqana. Sarta siya nagrijiki kato taniyo. Allah subhanahu wa ta'ala siya tunggal nagrijiki kato taniyo mga umat Islam. Walam yatrukna hamala. Sarta wayruun kita piasaran sin Allah ta'ala amin magbuang saraw din diha dunya. Piapanjari kita sin Allah ta'ala dihilan kita pangatud, dihilan kita pangdungog, dihilan kita akal, piakari kita pa dunyaon maksud sa laggo-laggo. Khalaqal khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu. Piapanjari sin Allah ta'ala ingkatan makhluk labi awla ng jiniban manusia hasupaya magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan long Imam Shafi'i rahimahullah ay yahsabul insanu ay utraka suda. Qala rahimahullah ay la yu'mar wa la yunha. Unim pangannal sin manusia. Piapanjari siya sin Allah ta'ala. Piaglangog-langogan sadya siya. Amuin wayroon mukarna kapapanjari kaniya. Uno wayroon na pardakan kaniya. Ibn wayroon na pianglangan kaniya. Injawab aun mga katautay manghuran. Hangkan kita piapanjari sin Allah ta'ala karena magtag-ipon kaniya. Amuyat to. Nahangkan sa ini subay na to di lupahon tuod. Butukon na to habigi jantong iman hapangannal na to. Piapanjari kita niyo sin Allah ta'ala karena magtawhid kaniya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. In maksud hangkan piapanjari jin iban si manusia hasupaya magtag-ipon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu. Anna Allah khalaqana wa razaqana. Anna Allah khaliq al-raziq al-mudabbir al-muhyi al-mumit. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن parman yaun biyaitan kita sin Allah Ta'ala. In pangannal niyo lang sin Allah Ta'ala mahasuti matinggi. Piapanjari na mo kamu. Amoy hawayron maksud in jawab aun. In ako iman sin kamu iman sa barang manusia, piapanjari sin Allah Ta'ala magtag-ipon. Piapanjari kita sin Allah Ta'ala supaya kita magtag-ipon kaniya. Sumbaon ta siya. Di talamuran ang sulag uno-uno in pag-ibadat ta sa kuto kaniya. Pag-umus lang sin muallif rahimahullah, bal arsala ilayna rasulan. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparakat o rasul. Na in maksud mga katautay manghuran in mas'ala, in hukuman panagnaan ini, wajib na tuhingatun ini amunin tauhid ar-rububiyah, iman sin tauhid al-asma wa sifat. Unin mana sin tauhid ar-rububiyah. In mana sin tauhid ar-rububiyah, ifradullahi bi af'alihi. Parat tayahun mo patunggalun min Allah Ta'ala, siyara in tunggal nagpapanjari
Siya'y tunggal hakatan, kakahinang niya, wayron sa kuto niya. Siya'y nagpapanjari hakatan, piya panjari, siya'y nagdil kay muridjigi, siya'y magbuhi, siya'y magpatay hamano siya, wayron sa kuto niya. Amo yatin maana sin tauhid, ar-rububiyah, mga umat Islam. Ada pun yung tauhid asma wa sifat, imana niya ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika bi ithbati ma athbata li nafsihi wa nafi ma nafa an nafsihi min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Amo yatin lilayan sin asma wa sifat ahlus sunnah wal jamaah, patunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala hauno bima samma wa wasafa bihi nafsahu, patunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kangan-nganan niya amo impiag ngan niya rindun hadat niya, patunggalun min Allah ta'ala hasipat hakatan kasipat-sipatan niya pagsipat niya rindun hadat niya amuin kiyabaita kitab niya mahamulya atawa kiyabaita sin Nabi alaihi salatu wassalam sarta parat cayahun inuuno-uno na kiyabaita Al-Quran iban sunnah min gairi tahrib, hadi mo na biya pindahunin lapal, pindahunin makna, wala ta'til, iban di mo palingon in makna parugay, wa min gairi takhib, iban di mo na siya sabandingon, wala tamthil, iban di mo na in Allah subhanahu wa ta'ala paragbuson iban sin hantangon, sabab qala Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. In tauhid al-asma wa sifat biidnillahi azza wa jal bisarahun na tudaon na topic manunjuki pa tauhid yaw. Usin dalil mga katautay mahura na mas'alatul ula, qala ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparakatu rasul. Aun maksud mangita kita perahan sin Allah ta'ala rasul, hikaysa niya ikamatul hujjah alal khalq. Maitain Allah ta'ala nagparakatu rasul, aun maksud hikaysa niya hasupaya wayroon na maliguwatta dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya wayroon na hikadaawa sin manusya dito hadarat sin Allah ta'ala, habiyaon wayroon na yung Nabi alayhi salatu wassalam sagawa dihilan niya kita sa lagu-lagu ni'mat, sa lagu-lagu pusaka binin niya kato tani wa amoy na yung Quran sin Allah ta'ala iman sunnat niya Muhammadun alayhi salatu wassalam na in Allah subhanahu wa ta'ala in ulong niya kato tani piarahan kita rasul hasupaya panduan kita sin pag-agama, sabab wayron na tuwagayong tiranan hikasurga ta malingkan hatiranan sin karasulan na inumati ni piarahan kita niyo sa rayo-rayo rasul iban afdal rasul amo na yung pangunat Muhammadun alayhi salatu wassalam. Wayroon maingat mag-ibadat, wayroon maingat mag-agama, wayroon biya mga maingat sumod surga bang bukon sabab si mga sila karasulan hangkan sa hindi kumawa pusaka sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya sin kamatauran mubtadi den dia ulata sambuangan ini baitaan mo sin amoy sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laong na sila yan wahabiya ba inini mukabara wat takabbur inini kibir baitaan mo sin kasabunnalan baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam laong na sila yan ini wahabisan na ini at mga katautay manguran kibir ini takabbur yung mga manusia biya ito nagdara kibir alam sinatay nila natumtumon na to wayroon duhaing tiranan palam sin surga bang bukun tiranan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukun tiranan sin Asyaira, bukun tiranan sin Sufia, bukun tiranan sin uno-uno na inurun na to tiranan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiranan si mga salafus salih ang kalong Imam Auza'i rahimahullah, wasbir nafsaka ala sunnah, wasbir nafsaka ala sunnah waqif haythu waqafa alqawm waqul ma qalu وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح. لو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى واصبر نفسك على سنة
pagsabar kaulong na mamawbog si sunnat. At iniya sunnat si Nabi alayhi salatu wassalam. Waqif haythu waqafa al-qawm. Uno-uno nin kaya pasampay si Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya. Dito na sadya kita mga katautay mga huran. Ayaw na kita magpalabi. Ayaw na. Wa kullu khairin fi ittiba'i salaf. Ingkatan karayawan amin magad kita mga sahabat. Hamang ulama salafus salih. Hatiranan si mga sahabat. Hatiranan si mga alul athar. Iman si mga sila amin nang gayunggong hasunnat si Nabi na Muhammadun alayhi salatu wassalam. Ada pun impiapawa sing kaimanan. Amo yung tiranan lang rin kami ni Asy'ari, in kami ni Sufi, in kami ni Maturidi, in kami ni magsusumba kubul, magtawassul pagkakubul-kubulan, inyo bukod na yung tiranan si Nabi alayhi salatu wassalam. Tiranan niya umangday palam sinarka, minsan pa siya yung mga nagpasampay sinakama. Nanong Imam Auza'i rahimahullah, wasbir nafsaka ala sunnah, waqif haythu waqafa al-qawm. Pagsabar ka nang namang baugbo ka sunnat. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatariqa si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqif haythu waqafa al-qawm. Inidiin-diin na sila na maupog dito na sadya ko. Waqul ma qalu. Pamungan inuununin ka pamung nila. Asma wa sifat mga katautay manghuran. Salaggo qaida. Yung biyang sinulama sinahalusunnah. Amo nila palkaptangan Imam Syafi'i rahimahullah. Uno-uno na in problema mo, di ka unong sinakal mo. Hasifat, iban ngan, biyta sinallahu ta'ala. Iban si Rasul ni alayhi salatu wassalam, pamunganin biya kaya lapal kaptang sin Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, amantu billah, namarataya na ako pa Allah. Wa ma ja'a anillah, in uno-uno na kaya bayta dengan Allah ta'ala, doon naka-asma' wa sifat iban hukuman sin Allah Ta'ala, dito ko mamaratya. Wa ala muradillah. Hamaksud kabayan sin Allah Ta'ala. Amantu bi Rasulillah. Nagparatya na ako lang niya Rasulullah. Wa ma ja'a Rasulillah. Iman uno-uno ning kabayta si Rasul alayhi salatu wassalam paratyahon ko. Ala muradi Rasulillah. Hamaksud amin kabayaan sin Nabi alayhi salatu wassalam. Biya ito mga katautay manghuran. Waqif haythu waqafa al-qawm. Sambil pa kayo napusan na amin qawl Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala. Narindiha ini amuinin maksud hangkan kita pirahan Rasul iqamatul hujja ala al-khalq. Asupaya wayroon na kailo hikali kuat si mga ipon si mga manusia darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena piatarang nakato tani sin Nabi na to Muhammadun alayhi salatu wassalam intiranan balam sin surga. Di na kau maghajat magbaktol pa sintiranan mo. Hangkaning katan kakahinang bago agama Islam. Biaktol sin mga sila. Amuin magbabaktol sin sara bago. Minsan papangatod sin hawa napso nila. Iban sin akal nila marayaw. Sa hatatkala inyon sulang. Hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa imano siya yan nag-aaway siya guro. In siya mga bipakama, sin Nabi alayhi salatu wassalam. At kala, dakun kau sumulang, hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahinangon kay mo yung sulang, amin di karidaan sin Allah ta'ala man si Rasul niya, biya na sin mga yupataw patay, mga yupataw kumol, mga yupatampat, magtawassul pataw patay, ingkatani di kabayaan sin Nabi na to, Muhammadun alayhi salatu wassalam. Bukun yung tariqa, tiranan si Nabi alayhi salatu wassalam. Na ikarwa maksud, hanggang nagpara Rasul, inallahu ta'ala rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ulong kato tani yung mga katautay manghuran. Ulong kato sinallahu ta'ala, hanggang kita parahan Rasul. Sabab kala ta'ala, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Inallahu ta'ala, di siya manik sa ikato taniyo. Di manik sa imano siya, sa hingga magpara siya Rasul. Amo yan, tindig hamamaksud, hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala nagpara, Rasul. Na angkal sa hindi ayat ini amin piyak dalil, si Sheikh rahimahullah alawang niya, inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum. Impiyara ka to Rasul, amunin Nabi na to Muhammadun, alayhi salatu wassalam, naghindo ka to sin halal, naghindo ka to sin haram, naghindo ka to sin sunnat, naghindo ka to sin bida, amin wajib na to tinggalan, naghindo ka to nagsambahayang,
naghindo ka to nagpuasa, alayhi salatu wassalam, naghindo ka to aturan sin pag-asawa, aturan sin pagtalak, aturan sin pagdagang-dagang, haturan sin paghaji, haturan sin pagjihad fi sabilillah. Ingkatan niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam na naghindo ka to tanyo mga umat Islam. Saingga nawapat siya na jukup inaga may Islam ka to tanyo. Piatarang nakato tanin tiranan pasulga, di na maghajat kita magbaktol paruga yung tiranan, iban aturan amin undang-undangan na pag-agama. Na impiyararay sa mga sila umat na kauna, Rasul, biya na sinabangkil sinallahu ta'ala ayat ini, ang mga umat kaya parahan Rasul. Amo ni Fir'aun. Fir'aun yaon, impiyara ka nila Rasul dua. Musa iban sin Harun. Sa Fir'aun ini matuwas unia, takabbur. Ini wayron siya na naimai, sing kasabon nalan. Naangkan sa intaw matakabbur, na inlundang panon niya hadarat sinallahu ta'ala mo ni Fir'aun. Asupaya ato may nagpamintahan ang mga sila huling zaman, liumus sila sinallahu ta'ala. Faakadna wa akhda wabila. Hangkalong sinallahu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan, syahidan alaykum. Hati na sumaksi kato taniyo, in Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw qiyamah. Kama arsalna ila Fir'auna rasula, biya di sab kapara namo rasul mon kam Fir'aun. Isin rasul piaramon kaniya dua, Harun iban ni Musa, magtay mangud silaini. Paasa Fir'aunur rasula fa akhadnahu akhda wabila, ay adaban syadida. Sa Fir'aun ini matugasin unya matakabbur. Sambil naggulal siya to naginhawabaran niya, faqala ana rabbukumul a'la wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Nagtakabbur man siya, liumus siya sinallahu ta'ala lam dagat. Litakuna liman khalfaka aya, hasupaya may nagpamintangan si mga sinamatakabur, di manay masing kasabunnalan, hasupaya may nagpamintangan si mga sila tao magsisirik, amin mangjural hasara sinallahu ta'ala, siksa siya sinallahu subhanahu wa ta'ala, dindiha dunya dagpagpadlaw akhirat, annari ugraduna alayhi guduwan wa asiyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Biyaw ni Fir'aun siksa siya dumadlaw, hadlaw kiyang pasuron siya pa, law sinarka, nakalanduin biya mga paso niya, sarta tetagaman siya sin Allahu ta'ala siksa maulul. Maita siya yato, siksa, biya rin sa kaula-ula, iyan kita sin Allahu ta'ala bang kamu nagmaksiyat pa Nabi ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jumatura biya sin kajatukan Fir'aun. Naam, amo yato. Al-thaniya, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Ini karwa mas'ala, in Allah Ta'ala di magdida sa kutuhan apag ibadat niya. Ini manunjuki pa tauhid al-uluhiyah. Sabab mga umat Islam in tauhid al-uluhiyah ifradullah bil ibadah. Makna niya, patunggalun mo katan, in pag-ibadat mo pa Allah Ta'ala. Karna niya, di mo lamuran, di mo biya mga lamuran hang sulag uno-uno in pag-ibadat mo sa kuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na inindawa sing kanabi-nabihan. Amo na inindawa sing karasul-rasulan. Qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Amo inin maksud sing karasul-rasulan. Maghindo sin tauhid, manglang denghay ng syirik. Wayron po sinamuk guro. Wayron po sin madrasa. Bang di manglang hakakay ng syirik. Di manglang hakakay ng amin di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron po sin panawag-tawag sinamuk guro. Bang niya di tagnahan sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang di mayawin panawhid sin manusia, di mayaw katani nakida niya. Di mayaw katani ng malibadat niya. Bang larak inakida in panawhid sin manusia, larak katani ng malibadat niya mga umat Islam. Naunahin ko na, sin targhib man sin tarhib. Sarta amin larak inakida niya yun. Kaya lalamuran sin pagsyirik. Sabab insyirik yung zulmun azim. Insyirik pa Allah Ta'ala sa kutuhan mo in Allah Ta'ala pag-ibadat, siya rin anyay sa lagu-lagu. Na di ang magrida in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan pa yung mga hinang mutuhan niya on malakon mukarrab. Amin malaikat. Masuok pa Allah Ta'ala. Wala nabiyun mursal. Iban sin nabi. Biyangkil na ni rahimahullah sa sabab abdal makhluk. Amunin malaikat, sabab di magmaksiyat. In abdal piyapanjari sin Allah Ta'ala din di habawasing kumi, amunin karasulan. Sa kawamisan pabiyat tubang mo sila, hinang piyagtuhanan mo sila, na ngayon kaw duwa kanila,
na di na magrida inallahu subhanahu wa ta'ala sa kutuhan niya to. Di niya kabayan niya mga umat Islam. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أمتين دليل إن مساجد plural sin masjidun. Doon makna niya. Doon naka mawdi'us sujud, magmana in masajid amin tempat pagsujuran. Biana sinasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. In ginlupaan inihinang kakulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat pagsujuran. Na ang hati niya in ginlupaan yayal kato sin Allah ta'ala manjari siya pagsujuran nato. Malingkan na sa jabang o manajis atawa taas kubul ini ato manunjuk atawa mga banyos biyan di ato manjari on hadith kaya baita sin Nabi alayhi salatu wassalam di manjari pagsujuran bang biya tinantang o mga ini najis atawa taas kubul atawa ini mga tempat malumi di manjari pagsujuran sa ingin lupaan in karya sa linya manjari siya pagsujuran natawagon siya ato masajid atawa in mawdi amin masajid din doon a'daus sujud amin ginhawa ang gawta baran tamin sumujud yaon tawagon siya masjid. Nasimuda kan amin tempat pagsujuran atau amin ang gawta sumujud di manjari paling malingkan pa Allah subhanahu wa ta'ala sajja. Fala tad'u ma'allahi ahadan nung sinma ulama in ahadan din doon nakira fi siyakin nahi. Di ko manjari sumujud pa kubur la qabran wala nabiyan wala malakan wala jinniyan. Di ko manjari magtag-ipon pa jin, magtag-ipon pa kumul, magtag-ipon pa nabi, magtag-ipon pa malaikat. Di ko manjari mangayo pa jin, di ko manjari mangayo pa kumul, pa malaikat, iban sin nabi. Ingkatan niya ito piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan na mga inaw ko kamaapan dito na sa patubtubon ta na. Ini bang man kita niyo topikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko kalupan ni pagsukul ko. Ni Daul Islam, labi aula na kan Patuan Zakaria. Jazallahu khairan dengan sabab niya di mabusin programa ini. Kabalikan na to oras si mana susungon. Dito na sa patugtugon na to. Biidillah izawajal murah-murahan yung kamuhalang parihala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi inib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.